bakuit kami tuai nagabinda Maxwell dakar pada ke agasni ka dagasni. Jingisynei-blei sammas put nummer Baphylla. Kohimen kopera tongit sangu yautrai nagabinda keniga step hageniga sngi kadba kabalang karake yaga sngi buram jungu Francis de Sales bakoid uri koid bakrao janga balang ubala trish tambanyada yaga jinged haka re France giduai hakene Kamas bakuit nagabinda bahor giseng rinium badon kajingim balashim ya kajingim mensium junga France de Sales bakuit kamker pang nagabinda MSFS Missionary so in France de Sales ngivanra hakamato trai ya ki klidu jungi bad baharo ki provincial bad baharo ki father bad ki brother ki badon hapadeng jimpen kre duairu nagabinda ka Salesian family Barake yaga jingim bashim yaga jingim mensium jungu France de Sales bakui. Niduairu nagabindagi bapangi bashitam haganegi yukirish bakui babahoro kinyo jingkoi jinkia ka jinglait luit lembaga jingya side lem jungu Francis de Sales bakui. Ha kerteng upa barukon barumensium bakuit. Amen. Kajingai jungu trai jungu Jesus Christ bat kajingi jungu blei lem bat kajingi sulak jungu mensium bakoi kindon renka bat pi barra ko himen ko para u Francis de Sales bakoi u long u rikuit jungu kajingid bat kabalang ka khot yawo doctor of love uba start ya kajingid but uba ishirhem ya uble but ubala hikai ya kiweiru ben ishirhem ya uble haganega por tongin sangesh por ban panmap nagabinda ki pop baro ki bangilele namarba ngila hiar naka jingid uble ngila pentolot ya ga jingid uble hapo jangi habangi pentolot ya ga jingid uble hapo jangi jingid u Jesu hapo jangi ngin jingai na Jesu bad ngi yalong parlok bad kapop ngi yalong parlok baduk suit habangi long parlok baduk suit ngin sngongia ya ga jing tuwai ngi sngongia ya ga mas bakuit ngi sngongia ya ga sacrament ngi sngongia ya ga tin utrai bad ngi kongu ya ke baro kaba uksuit utarwahangi lese haka jingim jongiru
ngila kangu kambun sini uksuit uba pinsho yangi uba pinsho yangi ban lepop ban jingai na uble dakatin katilich dakajimu jim parakat dakajinkwa jongi ngila lepop lesengi kalalong ki bajai tu ban ngila jingai na ujisu tongin sange chipor ban panma ko trahi jisu ngilong ginom pop map yangi sait kud yangi na baro ki pop ki bangilele nga plam au blay badin bor baro bad happy ko himen ko para bangilele pop shibun e dagi jim parkha dagi tin dagi kam dagi jingle klet daga jingle palat janga daga jingle palat janga daga jingle palat bakrao e janga Namar kata ngakar part ya kamaria bakuit kabayaisa kateizuti ya ki angel bat kiri koi bat yepi ko himmen ko para benduwai na gabinda junga ha utrai ublay jungi ublay badan bor baro nisane yangi badendala mapi ki pop jungi unyalam yangi shak jingim bam jikut Amen. Who try to ease and try to ease and try to ease and try to ease and Cristo is and Cristo is and Cristo is and Cristo is and try to ease and try to ease and try to ease and try to ease and wrong pleasure back in the jingsu back even real barrow nginia duwai giduai nagabinda bar ki kun ki babut ya ke nuksa jingim jungo Francis disease bakuit ya ke jingim mensium jungo Francis disease bakuit nagabinda bar ki seng rinium ki babut ya ke nuksa jingim mensium jungo Francis disease bakuit paginang yo jingai duai kerpang nagabinda ka seng jungi MSFS Missionaries of Saint Francis disease babangin la ban shakri shushu ya utrai ya bad upai jungo blai lempa ka jingim nuksa jungo Francis disease bakuit koblai me uba nakabenda ka jim penim jungo mensium
melamon bau Bishop Francis disease bakoi un penyadai na dong syadong bat ke beri bara to ai ba da ka babot ya ke nuksa jangu ngilla barabor ban pen pau ya ke jingjai jai jang ke jingi jame ha ka ba shakri ya la ki kin himmen ke para da utrai jangi u Jesu Kristo kun jame u bai im bat san shareng ka bad me ha ke jingelang ka ve jang men sim bakoi u blei genom la genom. Amen. Jingpulin Siti Paulus Apostol Syaki Ephesus Hanga ubaritam na pedeng kirungit barok laai ke jinge ei panyalap hagi gentil ya kispa bom jukut jong Kris bad ban pensyai ya kibriu barok syapang ka saindur bamayan ya kepala buri nadu bom jukut haublei nong tau jong ki ei barok tinamar kata deng ba kabalang lapan pau ya kajing start babun sertap jong blei haki bors im bat ki borba jong kepeneng kat kum kajing temu jong u nadu bom jukut ya kepala pendap hau Kris Jisu utrai jongi hau Kris pada kajinget hau ngilak ban kren kat bamon hau blei bat ban ya jan bat u da kajing sengau sengain kaktin jong utrai nakasam lai pniau ngi jupam Kiktin jong bahok kilong kibastan. Kiktin jong bahok kilong kibastan. Tusyania hautrai batole baha. Kumta bapinyo syong hakari bat pinyo jingsuk. Towat ya lagi jingsuk baha hautrai. Te un ai pi kat ba pi angnut. Kiktin jong bahok kilong kibastan. To IT hautrai ya lagi jing im. Senia hau pat un sapet hi ya kajing bahai jong pi un sapen pu kum kajing syai bat ya ka hok jong pi kum ka por steng sngi kektin jong ubahok kilong kipastan kektin jong bahok kilong kipastan bat uju keren ya kapadai ka ain ublei jong u ka don hakat onut jong u kijing jam jong u kimla tersiang kektin jong ubahok kilong kipastan. Utrai undon reng khad bat pim ka jingpuli na ka gospel bakoit kat kum ya anis nga id yapi kumba upa u id yanga to yai sa haga jingi janga lada pi kongu yake hukum janga pen yai sa haga jingi janga tikumba ngala kongu yake hukum jongu pa janga banyasa haga jingi jongu nga yatu yakane happy kanamba ka jinkamen janga kandup don happy but baga jinkamen jumpi kandup long
kaba pura. Ka hukum janga kalong kani to ya it markaliang kumba nga it iapi. Ka jingit bakarao tam ba uburyu ula bandon nagabenda kilok jungu kalong banaiti yala ka jingim nagabenda jangki. Pilong kilok janga lada pile yakaba nga hukum iapi. Ngam kochu iapi ki shakri namaru shakri umtip yaga jingle uken rajung. Henry nga kot iapi ki lok namar ngalayatu lut happy kat kaba ngalayusno na upa janga. Omde mapi ke bala jedianga nga ken ngala jed iapi. Ban ngalatung iapi ban le bat ban penmi so shibon. Da uso oban yaisa. Ti kunda upa unai happy kat kaba pipan na u hakakerteng janga. Kane te kata kabang hukum iapi ta yaid markalia. Ka gospel jong utrai ko himen ko para bayit how try Jesus Christ mendakasni kabalang karake yagasni buram sngi jinkan mau jongo Francis de Sales bakoid bad ngila shimro yaga jimpule kabayade bad kanega sngi buram ban peni hangi kahe ka jinglong kabakarpang jongo Francis de Sales haga jingem ka jongo kabalang ka kot ya Francis de Sales bakoid u doctor jonga jingid u badap daga jingid bad ulongru u John Paul ba ar bakoid ula ong u Francis de Sales bakoid ulong u doctor jonka divine love ulong u doctor jonka jingid jong ublay ba jingid blay namar haba ka donu jongo kaladap da ka jingid ublay ulas tang ban peit ya baro saudong jongo da kata ka jingid bad ulala ban ya desuk bad baro bad ulala ban kring ya baro shaka jingid ka jongo blay u Francis de Sales bakoy ulong uba treshitom ban yada yaga jingid hakabalang Catholic ulong ubala treshitom ban kring iya kibala ja kibala sakama shaka jingid ublay minda ngirung don kam ban pertu board yaga nuksa jingim jongo Francis de Sales bakoy haka jingim jongi ban kring iya ki way daka jingid ban wat iya kibala sakama daka taga jingid blay jongo kaba la slay haka donu jongo laka iya wu ha arpo way tarik August kat sanspa hindri po hinyu bar laklad arpo tarik December khat kindris pa arpo ar ulaim tang ka jingim kabalingkot lese sanpo sansnem henre hapo sanpo sansnem jonga jingim jongo ula kerlalang ubakarao ha ka refrans omtang ha refrans henre baro ka partay namar ka jinglong ka bakarpang jongo uladon hawo ya ki jinglong ka bakarpang ya ka jingit spoon jongo balay ya ka jingkomen jongo balay bad ka jingsngewarit mensiam ka bapalong iyawo ben penyari ya ka jingido balay shabara ki brio upaf bakoy Francis ula penmi iyaka chitti sharai jongo kerpang hal shapang u Francis de Sales bakoy ha usnem baladet ha u banai December hagasngi kalat jongo arpo pratari December ar hajar arpo ar ban rake yaga jingdap sauspa snem jonga jingkalat jongo haga kerteng totum amoris est
totum amoris est. But kane kalong ka shiti sharai jungo upabakoit Francis shapang jungo Francis disease bakoit. Namar ula sngotu yaka jinkardor janga jingim kaba u Francis disease bakoit ula but kala banyarap yaka mensiam jangi kun what hadumenda hakane ka juk. Namar u Francis disease bakoit ulanang ban batay iya ka juk bat ka por haka por jongu haka por ba ula udon ka sap uladon ka jingstan ban batay iya ka juk bat ka por ban pinyade bat ka daka jingid ublay badu Francis disease bakoit ulalong ru ubala iya ka linti ka batimay naka jingtrang jingid ublay uladon ka jingtrang jingid ublay kala pelong ya banjid ya ka lindi ka batimay mar persya ya ka lindi ka babon ngut ki brio kilayay bat kalayalam sya ka jingchot henry maupat ulajid ya ka lindi ka batimay kata ka lindi kalong ka jingid shirhem ya ublay bat ka jingtrang shirhem ya ublay ba da ka bakle ya ka ne ka jing spoon id ha ka jingim ka jango bad ula ka lalong shisha ya ka da ka shin jang ka jingid ya baro dena ka ta daw haba upa ba kuit po Francis ula penmi ya ka ne ka kot totum amoris est ula ong ba baro ka jinglong ka baro kie jang ka jingim jangi ka shong halor ka jingid badula ong ka jingid kalong kabatap lup ya barro ladang idon ka jingid hapo jangi ngilaban job ya ka mensiam jangi brio ladang idon ka jingid hapo jangi ngilaban penker la kompong ya ka jingsinio janga perte shakata ka jinglong kuid badu Francis disease bakuid ulalongro ubatreshirhem ban kring ya baro shaka jinku chango balai badem awu ulahi kairu ya ka jingi kai ka batemai ya ka balang ya baro ki bange ba uble ulakot ya baro shaka jinglong koid om de tang katto katnongut ki lingdo katto katnongut ki bishop katto katnongut ki rinium shaka jinglong koid henry ya baro ki bange kide bandon kane ka jingtrang banim haga jinglong kuid called to holiness bad ka jingkuid kalong kaspa jong man lakiri paid ba ula batai shay ka darya kane ka jingkuid kalong ka kaspa jong kalong kumi batre haka kamera shet ka jingkuid kalong kaspa jong kalong kumi kabaay buin ya ukulung kajingkuit kalong kaspa jong nongrep ubati hakindo ubatung jingtung kajingkuit kalong kaspa jong nongkaps niyo ubakaps niyo mankasni kajingkuit kalong kaspa jong gikina bapule haki school kajingkuit kalong kaspa jong gikina bayalakay hakamadan football kajingkuit kalong jong baro ki brio kajingkuit kalong kaspa jong kelung bayam ha kajingtia na nagabenda ka kami bakanay buin hangduru kadon jingkuit kajingkuit kalong kaspa jong kalonging longsen kajingkuit katapluk baro namar kajingkuit kawan namar kajingi shirhem ya ublay jangi Tinagataga daw ko himman ko para yaga jingi kai jungo Francis disease bakoy kalong ka jingi kai batimay barabor yakaba ula hikai hagas pas nem katsan spa ba katsan ba kathenrio kaloro yaga jingi kai kaba penim yangi wat mendaru habangi pule yaga kodjango bad habaula to iya ke kod shapanga jingim bariu bale bad kamda me ya ka jinglam brang ya ka lamprang ya ka
jingim bariubale ba ke jingi dobale artili ki kot baru ki buri ki lapdiang ya kene ke kot wat mendaro ki buri ki wad ya kene ke kot ban pule kam dame ya ka introduction to devout life kane kalonga jingim bariubale but ula bendra pro ha ke jingi kai jongo kam don jimmen do ye bangi le shaka mas ba ke sacrament ba kam men do ye ladang ilong ki brio tang pule ye ka tin utrai but persyam ban im riu bale henre ladang im don jingi dia ki para brio ula challenge ula yakop ba ke brio ba kain ke jingriu bale ka ba mut tang ban late mas tang ban pediang ye jisu tang ban shimenda sacrament tang ban pulu ye ke tinu trai but ki on kilong ge bariubale henry u translate says bakudlo lada pilong bariubale shisha peni da ka jingim jompi aki buriu kim pule na ka jingim jompi aki buriu ki batai na ka jingim jompi bapilong bariubale shisha namar ye ki kam gi jam ka bapile man gasni kalong ka da ka shin janga jinge do bale ladang ni ki balait mas bakoy ngim don jingi dia ki marjan marpa jongi ladang ngim don jingi dia ki himmen ki para jongi ladang ngim don jingi sne ki himmen ki para jongi ladang ngim don ga jings noulam ye ki marjan marpa jongi ki baduk ki ba jinjar hangta kabatai hato ngilong bariu bale ne ngilong ki batok u hikayangi ban penyaper ya ki buriu batok na ki buriu bariu balai shisha lese don bon gi kinna lese don bon gi kon samla lese don bon gi longomi longopa ki kenya la de bariu balai namar ki batai na pendap ne em ya ki kam min siam jonga na pendap ne em ya ka jingim min siam jonga ngasai batriam ya ka jingim jonga ban ya jan ba kabalang Henry, who Francis says, unkeliapi, penny daga jingim jumpi, pilam bariupale, kumno pi eat yaki marjan jumpi, kumno pisngulem yaki baduk batoin jumpi, kumno pi kershan yaki batolot hapadeng jumpi, hangda unsabatai pilam bariupale ne em pilam bab kibrio batok. Kohimen ko para? Habang istang ban bod ye ke nuksa jingim mensiam jongo Francis says bakui ngimla shu im kumba ngi im menda namar ngi haban pen kalamar kompong ya ke rukam bangi perkat kam deshu kat kumga rukam ka ba ublai ulabu ulamang naga bendaga jingim mensiam jongi bu napdeng jongi ngi perkat ladang na pendap ye kamaram jonga ngalom bariu balai Henry Francis says bakui on palat yaka jimpendap yaka kamaram penim yaka jingim jumpi peni yaka nuksan yaka jingim jumpi hangda pen sastang bandong pitrang shisha ya ublay pinang ban batay yaka dakashin saudong jumpi pidon ka jingsu hapo jumpi pidon ka jingid hapo jumpi but pitstang ban kerlalong shisha bariu balay badon shisha yaka hoka sod ban pan yaka bani kane kalonga jinglong kabakui ubatai bur na padang jongi habangi puson shapanga jingim ka jongi ngilaban yohi ngilong ki ba pindap rukam Francis says bakud ong ya ke ba pindap rukam ya ke ba pindap ya ki kamaram kimde satya bakui baryu balai ni don't come ban puson chilliu rengkhat bado Francis says bakui na kataga daw upaba kuit Francis ula to ya kene ke shitti sharai ban kedau hangi kumno u Francis says bakuit ula em ya ka jingim jango bal habangi pule ya ka totum amoris est nginstang ban snoboto baro jingim nadu min step hadu bangi leitia nangdangi kitia min step bangi leit trebiang baro arpo sau kanda janga jingim jangi kade ban peni ya ka jingi do balai hapo jangi lem komda ngilong arsa lem komda ngim don shisha ya ka jingkui endangi ngiyap endangi klat na ka nega jingim kabangi immenta ngim laban panshu ya ka bainom
na uble. Ko himmen ko para kaba ngi reke yakas ngi borom jung Francis disease bakuit mindakas ngi. Nga kot nga ver pi iway pa iway. Ban puson jiliu yaka jingim jumpi yaka jingim mensiam jumpi kum no ngi im. Hato ngi yasirim ne em badu Jesu. Hato ngi yasirim ne badu ble. Hato ngi don ne em hangi yaka taka jingis born bayarap yangi ban kudup ya baro haka jingim. Hato ke jingim jangi kalong ke jingrawai janga jingi uble barabor. Ne hato ke jingim jangi kalong ke jingrawai janga jingtim ke jingsinio ke jingma sudah. Lada ngi im hakum kata ke jingma bat ke jingsinio ngim laban kot ya lada Kristan. Ngim don kano ke dak ke shin jangi Kristan hangi penban ngi shulong ki balem le haka jingim jangi. Lesengi long ki kun kiba should talk ya kiway. Talk ya uble, but talk ya lade, but talk ya kiway. Henry Francis says bakuit, ukot uverengi, balong kiba janai. Balong kiba koi, balong kiba pintre kam ya ka jingit ka jumble. Nagataka daw ko himmen ko para, mindaus nem. Ngila, treshito. How would you snem? How can I jing dap sauce pass nem? Junga jing klar, junga France disease bakuin. Ben penkala, ya can I cot junga France disease bakuin. Kajing kalamprang yaka jingim baryu balay shaka ktin kasi. Tagi jingai sngelba kabangi. Nakaliang jungi France disease baku missionaries of France disease bakuin. Kabangi mud banai. Nagabinda ka rikasi gils kalong. Ya kane kaktin balapin kala siya kaktin kasi. Hakane kadvay tarik jung niu banay banman. Ngin pinmi, ngin palay paid ba. Ya kane kakot balapin kala siya kaktin kasi. Babu na preng jumpi. Pindup iyo ya ka jingim mensiam jung France disease bakuit. Namar ulonguru ubala yalang bun mod ki kun siya ka jingido bale lempaga jingkadaw linti mensiam jungu bun sin haka jingim. Taminda lempaga nega kot kaban sawan shapi piru pin sa stang ban pule piru pin sa stang ban pin mendoy lempaga nega kot ba pin stang ban soto ka jingim bariyo bale kalong kabaya pershibun na kabangi imman gas ngimenta. Kenapa utrahayun karko kardo yapi bad ngi duai na kabinda jumpi baro hakane kas ngi borom jung France disease bakoit ba pi baro pinstang ban yo yakane ka mensiam bat ka jingi kai jung France disease bakoit ban im ya ka jingim ka bakam riyo balai nagata ka daw u France disease bakoit ulong bakarao na pedeng babun giri koit nagata ka daw wat mindaro kipop jung ka balang upaba kuit jung ka balang ki kadaw siya panga jingim mensiam jung France disease bakuit nakabinda jungi ko himmen ko para tongin eat ya France disease bakuit tongin duai lamba jung France disease bakuit kanamba ngirung ilong ke bakuit haga jingim ka jungi ko trai Jesu karku kardo yangi vai pai vai minta karku kardo ya kabalang bakuit baro kawai karku kardo ya baro ke jing tumu ke jingang nur jungi vai pai vai bangilong shisha ki kun ka bari balai ki ba koi ba imbarabor ya ka jinglong koi hamalla ke benda janga jingim jungi enyaro ya utrai Jesus Christ ko himen ko para tongin plai ka jinget ka jangi nganget hau blai upa badon por baro unong tao ka bening ba ka kendo badha Jesus Christ ukun ba marwe jangu utrai jangi yau bala puna mensiam bakui yau bala kana ka Maria tesoti ubala shaleben kapo Pontius Pilatus la sanar panayavu ula yam la tep yavu ula kiasha ki bayam hagas ngi kabalai ula mipat ni kibayap ula kiyo shabening usham shakamon ublay upa badon bor baro nang taon man pat ben bishar ikibayim pat kibayam nganged au mensiam bakoi
haka balang Catholic bakoi, haka jinga selok rikoi, haka jingmap yiki pop, haka jimmi pat kadon, haka jingim bam chikut. Amen. Dongin IT ya baru ke jing temu kelung, bau trai un kerku kardo yangi baro, haka ni kesengi burom jungu Francis disease bakuit, dongin duai naga binda ka balam bakuit, naga binda upa bakuit Francis, naga binda ki cardinal baro, naga binda ki bishop, naga binda ki lindos oblay, naga binda ki rinium, naga binda baru ki ripait ba. Ngiduai naga binda keseng MSFS, missionaries os in Francis says, naga binda ki bakalo jangiro, bakindup yoshushu yakamensiam, benyalam ya upait jungu blay, shaka jingidu blay. Ngiduai naga binda baru ka ministry, janga Holy Redeemer niva senda mauklam, but kumjuri ya baru ki retreat center jungi, but ki padar ki batre hamto, bakindup la benyalap shirhem kumpai alap, u Francis says bakui, yaka kubor janga jingid, ya barro. Idwairo nagabinda ki bapangi beshitam. Idwai nagabinda ki kun ki badan hapadengi jinginjar babuun jait. Idwai nagabinda ki kun ki badan ki hospital. Idwai nagabinda ki baduk batoy. Idwai nagabinda ki bala sakama, ki bala ino ega jingid, namar bun ki daw. Pakindup banpai, pakindup shambiang ega jingidu bale, haga donur kamen siem jangi. Idwai nagabinda ki bala karni, yaga jingdi babuun jait, papinjot yaga sukka sain, yaladeshi met, but ka inga sem barokaway, but ka imlang salang, pakindup kalano nagita ki jinglang. Iduay nagabinda ki kun ki barake ka sngika, iduay nagabinda ki kun ki bakin mau ikibayid batoin men takasngi, babaro kinyo jing dengan ka jingid lembaga jing asylum junga Francis disease bakui. Ipanya kere baro daw Chris utray jangim. Amen. Lifestyle and Kusa. Lifestyle and Kusa. तो यह दुआई को हिमेन को परा बागा जिंकिनिया जंगा बा जंपी कल्लों का बपड़ियां खून हा उबले उपा बडन बोर बर्रो Lemba kanega jinkinia kabapalait im kabangi terwa hame gotrai to tbe hake donu jangi yaka ding jimble jungamen siem bakui da kabamela penkalang hake rukam kabapala yaka men siem ba jamnur junga Francis disease bakui da u Chris utrai jungim. Amen. Utrai undon rengkad bat pim
to kentiu yala ki donut tongin yai aingu yautrai ublei jungi dashisha kalong kabashong ho bat kabade kadaiti jungi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa bakoi ko blei badon bor bat bam jikut lemba utrai jungi u Jesus Christ namar kumba hagasni buram jango rikoi jame u Francis de Sales bakoi me angai jinkaben hagabalang jame kundaru me pen kalain yaka daga nuksa janga jingim bakoi jango me hikai yaka daki kandin ka jingyalap jango but me ai haka yaga jingyada jame kum ga jubab yaki jingdowai jango but namar kata rengkat bat ka kinhun jangi angel bat ki rikoi ngirwai yaga jingwai jangka jingero yame bad ni pen bana kalem sange men ko para hagane ka por ka bakuit por ka bakantang tongin duwai na du ka tonud pangin dup yo ka jimpensle janga jingir halo jangi pangin ishir hem ya utrai pangin trang ya ka jingkuit ha ka jingem jangi pangin lang shaki kun ke bayai rengkat padu trai hapo ka jingelang jungamen siam bakuit ha ka jingem ka jangi dashisha melong bakuit katrai kata mei jong ka jingkuit barrom namar kata ngi karpad yeme to pen kuit pen kandang yakine ki jing tarwa jangi da ka bapa ya umen siem jame kum ka umje halo jangi bakin kalalam yangi kamet bakas nam jangotrai jangi u Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya upo badaka ba aingu yame ula kedia yavu badula ai halage senran u om tushim batobam na ka nepi baro namar ka ne kalong ka medjanga yang ka ba enaiti naga benda jumpim Hakaju ke rekomenda lalayabang ula shimya ka kuri bada ka ba aingo biang yame ula ayaka halaki senran u om tu shim batu dina ka ne pi baro namar ka ne kalong ka kuri janga snam janga jutang batte mai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jumpy bad naga benda ki babun naga benda ka jingmap yaki pop to le ya ka ne ban kan mau yangam Gosnam bakardor jang Chris to pen kuid yami to pen kuid yami siam hadim pen kuid to pen koi pen kia yangi to yada yangi nawo baman kajing maya jong kajing eight Yap jumri kozra
namargata ngi ki ba penmenda ya ga jingia bat ga jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim bat ya ka kuri janga jim penim ngi da ai nguaidem namar mala new yangi ki bat bit ben ya hakama jamme bar ben shakriya me da ka bas ngeverit ngi karpad ya me bangi ki ba yo binda hakamet bat ga snam ukris ngin lom ki bala penyata le kawe da omen siyem bakui Tukan mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasatala kaparte patto penjana ya kaha ka jingir rengka bado Francis upaba ko jani fadan som administrator jang diocese but baru ki lingdo but ki riniam Tukan mau lembro ye ki himen ki parish rang but kinde ki bala yoti ya da ka bakar men ya ka jimmi pa but ya baru ki bala klad no ha ka jingisne jamme to padiang ya ki shaga jingshai ka kuma jamme To isne yang ibaru ngi karpadia me barengkan berkamaria te iso di bakui ka kami jungo belai u Josu bakudo kurim janga ki apostol bakui u Francis de Sales bakui but baru ki rikui ki bela penska ba ya me pateng la pateng ngin long ki babit banyo bindale maga jingim bam jekut but bangin ro but pendon buram ya me da u kon jamme u Jesus Christ Dau lembadu badhau kallang hame ublei uppa badan bor hake jingelang kave jungamen sim bakun barok buram bat ke jingiaro junom la junom ko himmen ko para tongin tuwai kumba uji su lahi kayangi nagabinda bara ga jingdon kam jungi kam kar pang menda kasngi duwai nagabinda bara ga seng riniam bashim ya u French disease bakuit kumunong da jungi duwai kar pang nagabinda ga seng jungi MSFS bangindup laban shakri shushu ya u pai jungo ble hapo ga jingelam jungo men siem bakuit lembaga jinge asylum jungo French disease bakuit Kopa jangim ubaha bening kalong ka bakui ka teng jume kanwan ga hima jume kalong ka mon jume hakendo ubaha bening toy yang imita ka jimbam jungi ka bahala kasni bado map yangi yagiring kang jungi kumbangi rungi map igabelis new yangi badwati lam yangi shaga jimpen shoy henry taplait yangi naga basinium Top light yang ingi karpad ko try na gijing senior barra haga jing spoon jamme toy jing suk jing sign haga sngi jangi knamba da gijing arab gijing isne jamme ni light baro bona ka pop bangin yo jing da na gijing jinjar barra kat bangi da ngap kemilin dia gijing karamen bakoi but gijing wan pa jung nong penim jangi u Jesus Christ Nama Missionary kalong kajungi or kapura jinong Kotrai Jesus Christ me ubala ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga na ai happy wa pe digi pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jamme badha ka jingsborn jamme tai haka ya ka jingsuk bad ka jingyat le ka we katkum ga mon jamme mame uba im badu basensha genom la genom Amen ka jingsuk trai Kandon barabor rengkat bat pin dap daga jingedo trai tongin yahingu markelia
Hakumi ukun lambro Jingisynei-blei. Hakumi ubakit no ikapop Jingisynei-blei. Sukito ke bala korsha ke jing kawai ukun lambrot. Kamet berkesnam jengu Kris kendri engasha ke jingim bam cikut. Kominian mensim, ko Yesus jonga ngangis kem, pamedon teli akan nega sakramen kutam keduan. Ki jamin olor ki baro, pengatrang pamanwana po mensim jonga. Namar pamata ini ngamlaban bideng yame aga sakramen bukui. Tuwana po kadonut jonga aga jinglong mensim. Ngapiam yame kadonut, pengapen yaso irade batme. Siap berkasih nama. Jisu Yai buram yame Namarka Jingir spoon jame Hakaba melayalam linti yangi lembagne giu kirish bakuit Melapindabi ka domanur kamensiam jangi Laga jiu ka nega jingir ka jame Hakaba melaiti ya kamet batasnam nagavinda jangi Pagindup yopadiang yame haga communion mensiam minda Isngongo yame nagabinda ka jingai jongo Francis says bakui nagabinda ka balang nagabinda ka jingi kai jongo baro nagabinda ka jingim jongo nagabinda ka jingai nuksa jongo nagabinda ka jingi shirhem jongo yame gramba nirung inyo bud ya ka nuksa jingim jongo bawundu biasai nagabinda jongi haga jingim jongi bangilong shisha ki kun jonga jingid hamal lage binda jonga jingim ko jisu beyid Karku kardoy yang ke bapang ke bashitam karku kardoy ke bedingcham karku kardoy yang ke basotolon mensiam karku kardoy yang ke kuan ke bado jingarmen pensla yang ke bara daga jingid ko Francis de says bakuit ya side lem daga binda jongi baro pangilong ki kuan jonga jingid pangindup dap daga jingid pangindup yeshirhem ya uble yeshirhem ya kabala
Yeshurham ya ke himen ke parajangi. Pangilong ke ba earsbone ya ke wai. Kumba pilahi kayangi. Ko Jesu bayi pen slayangi. Pen koi pen kyayangi. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Tong in nia duwai. To ai ngi karpat ko blei badan bor baro. Ba da ki sakrament ki bang ilayo pidiang ngilla da ka ba pertu board hangne hasla prothe. Ya ga jingi ba ga jingchem nur jung Francis bakui. Bangin yo kummawu ya ka burom bening. Da ukris utrai jungim. Amen. Utrai undon drenkad but pim. Blei badan bor baro in karkuyepi. Uppa barukun badumen sim bakuit. Amen. Ya lesuk ben pen bana ya ka kubor babha jungutrai daga jingim ka jumpi. Ngai ku blei epi baro ya ka sngi burom basuk sngi burom jungu France disease bakuit bad ngakwa ben pen gan mau epi shapanga ka Bible convention kerpak nagabinda kikina hagane ka arpo pratarik but kumjuru nagabinda ka inner healing retreat ka ben stang hindriyu tarik February haduk indai tarik kipakwa ban join pila ban text message but ladapin pintipru kamlele henre ladapi kwa ban pintip yangi katnongut kinwan kasuk yangi ban pin kare but kumjuru kumbangala pinpa haka homily bangi pinmi iya ka kot introduction to devout life haka tin kasi ha ubanai banwan kadwei tarik ngin pinmi paid ba kito ki bakwa ban tit bat karong in sa pindip yakene henry nang duai nagabinda kane ka kam kaba ngi yarap bat ngi pilait nagabinda ki kun kasi bakin dupule bakin roy haka jingim bariu balai bat utrayun karku kardo epi bat singa baduai bakan dup long ka bayait be kat bangi pen kare nagabinda ban pinmi yakane ka kot Sanspa sapua. And your try Jesus Christ,